Thutha wa miena yeri iria iratongoria miario gatagati ga thirikari na ngwataniro ya Azimio la Umoja kwiguithaniria andu aria magakorwo miario-ini ino, riu ikundi ciere itanyitwo kwambiriria cikaro muthi wa gatatu kiumia giki. Kuringana na mutongoria wa aria aingi thiini wa mbunge Kimani Ichung'wa uria uratongoria mwena wa thirikari miario-ini ino, miena yeri ni iguithaniirie micamanio ino igatabanirio king'ang'a-ini. Nimeongea na mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Makofi mazuri wananchi kwa mheshimiwa rais. Ona kuhanoro uguo thirikari ni ikirite mihaka ya ndereti iria ikariririo, mutongoria wa bururi William Ruto akiruta mukana ati mbere ya gikaro o giothe no muhaka ngwataniro ya Azimio igitongorio ni Raila Odinga itikanirie ati gutire miario ya kugayana utongoria ikariririo na macoke maiguithanirie kurugamia mirurungano iria ikoretwo igithie na mbere. Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matires kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ruto uria KWARAGIA mwena wa MUKURWEINI kaunti-ini ya NYERI augite ni aretikaniria na miario ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga muthenya wa ira, akiuga ndari na fatana ngeithi o ciothe. Wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki, hiyo tumekubaliana. Gatagati kama maundu maria ngwataniro ya Azimio irenda makariririo ni uria thirikari ikunyihiria a Kenya garama ya iguru ya muturire, undu uria ngwataniro ya Kenya Kwanza yugite ndukariririo micamanio-ini yao, makiuria ngwataniro ya Azimio kuhe thirikari hinda gukinyaniria tafarira iria ingihotithia gucokia garama ya muturire thi. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, mheshimiwa rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Magi maria ngwataniro ya Azimio irenda makariririo ni guthurimwo kwa maumirira ma githurano kia president kia mwaka muhituku, kombo weru gwa kamiti ya ithurano bururi-ini, watho wa kuramata ciama cia kiuteti hamwe na magi. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Wadiro.